kibuga maze itarangiye baratashye ngabo rwose bavuye mu match itarangiye. gutegereza federasiyo umwanzuro izafata maze abakinnyi ba Rayon bivanye mu musoro wa 50 ari ibitego bibiri ku busa amaze gutsindwa iminota 90 yari itaragera. Ubwo barabara ko batewe penalty itariyo ngo babimiriyo, sinzi niba ari byo cyangwa atari byo, ubwo no gutegereza. Nkuko mubibona rero aba ni abafana ba Reyonsport nyuma y'amahano abereye mu karere ka Bugesera, nyuma yo kwimwa penalty igaragara barangiza nabo bagahanishwa penalty itumvikana, penalty itagaragara habe namba. Ikipe ya Reyonsport rero ni ibintu bikomeye cyane bibayeho nyuma yuko yari iri kwitegura kuba yatwara igikombe cya shampiyona, ari kubona yuko bisa nk'ibiburijwemo. Ni nyuma yaho ikipe ya Abereye yatsindaga Gorera 1-0. Reyonsport rero nayo bikarangira itsikiye mu karere ka Bugesera, iratsikiye bikomeye nyuma yo gutsindwa ibitego 2-0. Igitego bayibanje ku cyitsina mu gice cya mbere, mu gice cya kabiri umusifuzi aha penalty itumvikana ikipe ya Bugesera, nyuma yaho ikipe ya Reyonsport yari imaze kwimwa penalty igaragaraho umukinnyi bamuteta umwataka wa Reyonsport bamuteta kare n'amaguru abiri, ndetse yari na katoruje ku mukinnyi wa Bugesera. Umusifuzi arasanza, Bugesera nibwo yamanukaga counter attack rero ihita ibona penalty, umusifuzi ahita bahereza penalty. Abafana ba Reyonsport rero batishimiye iki cyemezo, dore yuko n'abakinnyi bari bagayo no mwanzuro w'umusifuzi bari babanje kuva mu kibuga hanga yuko penalty terwa. Nibwo umutoza yaje kubagira inama arakomakoma basubira mu kibuga, penalty iraterwa. Nyuma yo guterwa abafana ba Reyonsport nabo barigaragaza, murabazi ni abatari pfana, amacupa menshi mu kibuga, imirwano myinshi cyane ku kibuga. Match biba ngombwa yo kwihagarara, abakinnyi ba Reyonsport barangajwe imbere na Muhire Keve abahamagara basubira muri vestiaire. Match itarangiye, match irahagarara. Ni match bitangazamakuru byinshi bikomeye biri kugenda byandikaho kuri amahano abereye Bugesera, dore ko n'ubundi byari bimaze icyumweru cyose bivugwa. Ese iyi match ya Reyonsport ko yari match ikomeye, kubera ikitahawe umusifuzi mpuzamahanga
hari dufite u Rwanda rufite abasifuzi bakomeye, hari Uwikunda Samuel, hari Mukansanga Saloma, n'abasifuzi bamaze kuba mpuzamahanga bari determine, barangiza bakayiha abano basifuzi b'abamateri. Ubona yuko ni ibintu byagiye byibazwaho n'abasesenguzi b'umupira bagiye batandukanye, kandi koko impungenge abafana ba Reyonsport bari bafite, ubona yuko n'ubundi zigaragaye. Uyu musifuzi match yari yamurenze, ikigaragara cyo murabibonye ku mashusho, penalty yagiye atanga zitumvikana, penalty ahaye ikipe ya Bugesera itumvikana, imwe muri penalty nta naho byari biboreye na penalty. Bugesera bahereza penalty, batsinda igitego cya kabiri. Reyonsport nyuma yaho yari imaze kwimwa penalty nayo igaragara neza cyane, buri wese wari uri ku kibuga yabonaga yuko ari penalty. Birangira umusifuzi yanze kwitanga, match irangira gutya, irangira imburagihe. Bugesera ifite ibitego 2, Reyonsport ifite ubusa. Dutegereje icyemezo cya Ferwafa, ese iyi match barifataho iyihe myanzuro? Ibintu tuzagenda tubakurikiranira tubagezaho mu biganiro byacu biri imbere. Cawo yimibutsa yuko ni waramutse Rwanda, nimba utarakanda subscribe iki nicyo gihe ngube wayikora.